DJ bakana wa merete ngobuli chia. Tatio ibe. DJ keke kusa. Dopo akire motore. Atirere. Ona tare Kenya perute ngobia. Ni aure baba itu. Ni mwanya na riu. Ndatia kuira muno. Ugikenda wega ugeithe kwa wega ri. Tia kuithania haha. Kuria ni kuhoroki. Regula Nani wa? Atia wewe VIP he. Ona waya ali. Yawe igwe no isia VIP Wani mara ukane kumakio ni dhuraku Regular Actually eneido Actually eneido Mehani ya undercover Aria mena kanya mo proper Meharia Regular Makilete ki matukororeke igarai Taikatoma gusia ligi Regular VIP Asa ni bogele na bodi. Ekeria no nyite wega. Yakora aria me hari ali. Niara mena merigo poti ehetuka. Matiega moyo bisa ona. Jatani no matani. Itale tukana ya dona matero ijeira urange mihao. VSO P. Kuma VS. Na matirende mureko. Na kona mundu raudha VS emanisha kuma very serious. Kwa bata. Na niona nabokile Ashaki. The last time we stood here was at Wimafest. By that we live at Wimafest. Same place. We are feeling nice. Tuna Wimafest yake kato tige. Tulete ingine ama tusilete regular. Ikuje. Kama wataka ikuje sema Wima. Ai baba. Nitosokera hao. Kama unataka Wima Fest nyingine sema Wima. Wima sana. Lakini ndio kwa Ashaki cia todo ri. Goko gutiana turafutia twaro gongo. Turi wakulima bana stage ba. Kaya wathi manya mali. Leo ada VIP. Mathi gongo ri. Kuigua mero. Baide na pesa kwa tumekelea kanyagu. Tukastupa kidogo tukule. Uko na rumayen. This upwardly mobile VIPs. Kwa Ngoni atiri nisaidie Soviet akarehero Gathaiya kitoruto ili Madera ndio Soviet akero wegi yana mohoro ba munene akehura na headline ya Gathaiya na ndio ngogore iyo ngogo proper kwa naido kutiki muga matani oya ukoria terere ukaiwa Cayenne this was the upper the mobile ones ukoria terere ukona ice cubes akero utakula nini customer roho ya ice cube kitu twanga hivi na niona wewe kabiro kapa saiwe na mawita huko gari George ile tabashagurite ni the mirror wima sana yale marahe kesha modo ukienda kutumia akaligo Euta hiyo tokile na tumia leo kama itano kafira how can I say to her no wima this is Ashaki wiko wima tunamweka is red carpet I'm telling you na nuona huko weka wa kwa Ashaki na mukaeka inde musigo wa dogo ya nyama ile hiyo roka huko hapana mkanwani ta hapana huko doniana mwehia wanyamali na huko ni tofauti mwehia wanyamali okana kafitika hoiti kihwai ala mukoi uli letu piki asabiet oyo ni safiet leo ora ya treni wapi tu piki
What Soviet? Okay, arutira. Na tiara ina bypass. Na waya twere aya kumena. Kuna customer please. Yes. Please utanisamehea. Yes. Ngesugua tu bili. Na speaker is there akitone siakwa. Dasi akodoni do siakwa. Do siak sekjen. Akoto wima. Dasi akwa burigo no akwa. Olero ugo. Le mwake ni onesa odia sekjen entertainment. Nĩ mwakeniogeza odie ndo ratũinĩrwo mũthĩ akorwo nĩ agũkenia uga wima ugai warai pio warai ona haria modi ciari turabatara kwirwo nĩ mũndũ wa insurance insurance koro mahena hapa ndagũtigithũkagia ulisema tunapatana wapi boss? Si nilikuambia unipigie Tuesday. Boss uko wapi sasa hivi naweza kuja. Hii polisi itakusaidia wewe na mtoto wako na bibi yako na wale tunapanga kuzaa. Na ndio ito ndio tuminao. Oh yes. Wacha wewe osho wa insurance. Atilo doge. Iko vipi? Eko Joel. Yes. Wapi Joel? Joel, Oka. Oka Mosebe, wewe wapi makelele ya Joa Mosebe? I'm not a qualified physician. Okay, wewe je oka kali naingilia kuingia. Oka wega. Nije I am not a qualified physician. I don't want to give this injection. I am not a qualified physician. And I don't want to give this injection. Your eyes begging for blood. She insists. Mwendeshi ndio wanasiasa. Wao wako kaunti hapo tenaini. Mwendeshi ndio wanasiasa. Muthuri ũyũ gĩtũmikĩra gĩatũma tũmwĩte haha. Yes. Nĩ mũrata witũ mũno. Mũno. Na nĩkĩo tũkire kũmũsupport mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nake nĩ atũsupportaga. Mũno ũngĩenda event yaku ĩbangĩke. Maũndũ magĩrĩra na ndũkagĩe na pressure. Muthuri ũyũ nĩwe ũtũteithagia. So congratulations Joel. Na tũkire nĩ ũndũ wa kũmũsupport mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana Joel. Otoro rathimetwo na wĩikaro na mwĩrĩ ũcio. Joel akwa irĩte ũguo nĩ mũrũmongo na ngĩhute ikara nĩ atiaga irore kĩmũtigwo na muga atĩ nĩ arĩ base mwana nĩtũmuonagia tũkiuga ũrauga Fernando agĩikai Kuria andũ arĩa waragia andũ arĩa uga atĩ we have our crew from Kameme as well. Yes. I know we have a wonderful group from Kameme. Very true. We have worked with several of us and they are women fest organizers. Jay, where are they? Ngoja nimeona Akuja hapa, ako wapi? Lewis uko wapi? Uje uchukue hii. Wako wapi? I think the joy. Matanoka rĩ angĩkorwo nĩ ũthikagĩrĩria Kameme kayũ ka mũingĩ thaa 8 nginya thinacara tũkwĩraga JKA iko wĩma JKA ima sija gĩtagwo board chair Gathaiya Dennis nani sorry Ada ile thirikari ndio ile macibũ nĩ mekũheo rĩu mũgũnda tondũ thirikari ndio ndio maguta maingĩ nĩ ũndũ wa gũcĩmbu wathiĩ macibũ nĩ marethiaga na mũgũnda rĩu nĩ kwandũ maugĩte atĩrĩrĩ rĩu twetereire nĩ cibũ nĩ atereirwo kĩndero ũikare tũkauga
Yes, yeah. Yes. Very good. We have our presenters from Kabebe FM. We are standing by for Machete the King. You want to stand by for that? Ashaki, hello. 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 Wakameme kayo kamuige, demwena gane gado, nego koro, hore mitabo ile akameme kayo kamuige, na nemwe hoko wakwa, ore mwega gaishi areiga, rea mohoro, nemwe kwa imwe kuma DSM Place, Kijama Street, nie, tetagwa wagoi, wakizago. Thank you very much. Mkofia wagoi wadirani, oka haka. Mwana ni agosho ni ndetaga muthoni wa wanja ni ngũrehagira matangatho ma igũrũ rĩrĩa angĩkũjua rũgani atarĩkuo na mũthenya wa Friday nĩ tũrona tabarĩra ya kĩgoco na nĩ ĩkoragwo department ya digital nĩ ithuĩ mũiguaga tũigana producer na nĩ twakena mũno nĩ kũmuona ona gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra Joel Mũcege Ngai wakuoya mũrathime na tondũ twĩna iruga nĩ mũgoka iruga rĩa Wima Fest karibuni sana Wima Fest 2 na nitugukorwo tukimwira maundu macio mangi na thank you muno Ngai wakuoya mũrathime. Thank you very much, Madhani Wawanja. So, ladies and gentlemen, yes, we have Wima Fest 2, Haria Niwe Garden, Kenyatta Road. So, from Nyandarua, the Crown Islands, ladies and gentlemen. Wapi.